Naduk appointment step ka khat khandai tari ukala lingkot arja arpusau ki bor pulit kila penlongi ka jing pahara ka perking bha ha ki than barik civil hospital IGP Shadut Jan Secretariat Badraj Bhavan namar ka jing dan jong menteri wadi khmi ka tanat kampo Ïeng ka sarkar India u Amit Shah ha Shillong ki bor pulit kila phak sei identity card ya ki bayat bayeng ha ki ni jaka bat keli perthau bha ya ka yat ka yeng jogi Paidbah syakani ka jaka Kuman Syukudo, Bo Amit Shah, Unyadan Benta haka 71st Plenary Session jonga North Eastern Council haka ni kesngi State Convention Center nadu kapor Shipo Bejemen Step. Kajing perking gibor pulit ya kayat kayang kadeiru damar kajing temu kesengsan partai Voice of the People's Party ban penyat cekmat ya kajing ki Shongkelan Mengor hakmat Sekretariat haka ni kesngi bandawa naga sarkar jela bantung kambiang ya ki officer Meghalaya Loka Yukta ki balasya wengkam dangshan. Ka Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District haka khat pratari ukula lingkot arja arpsau kala pha daga jing tho shauba Arden M Basayomoj u President bat chau Dr. Ricky AJ Singkon u General Secretary jong ka Voice of the People's Party ban kiarno na ka penlongi kini ka jing yalang yaki Shongkelan Mengor hakmat ka Secretariat shu ka jing tho na ka Deputy Commissioner kala penken mau baka don ka hukum ka penmi haka khat artari ukula lingkot arja arpsau hapo ka section 144 CRPC ba omsha ban penlong jialang Ïaid Paidbah hapo arspa Mitar na Secretariat Additional Secretariat Badraj Bhavan. Bien, bien. Kalau ni apa? Ni taken lang tate ni luah jing kerke deh. Tak kan mampan ID iman kesini ya, baik kemuju ya. Ka ID nya saya jam di bahang. Kalau nak pang uniform uniform office. Nga hajing kerke ngan wat bos le.